Ölmemin sebebi aşk acısı değil desene. Ben artık bu evde kalmak istemiyorum. Yıldırım mı mutlu edecek seni? Sen Evlenemezsin. Niye evlenemez? Çünkü Ne ulan çünkü lan? ben Yıldız'ı seviyorum. Sen benden vazgeçtin ha Yıldız. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Ako ste prvi put ovdje, lajkujte i pretplate se. Nisam odavno radila najavu za Halef, ali ova epizoda me doslovno izula iz cipijela. Od ovog trajlera u Halefu su se odnosi jasno promijenili. Priča više nije Serhatova, već Yıldız'ına. Većina publike Yıldız'inu odluku prihvata ne vidi kao čin ljubavi, već kao odluku nastalu iz ljutnje, slomljenog srca i ponosa. Iskreno, mislim da je Yıldız trenutno iz ljutnje pristala na Yıldırmovu ponudu, ali vjerujem da do braka neće doći, jer ona previše voli Serhata. Mnogi misle da je trenutak kada Serhat kaže ne brini, trenutak kada Yıldız zatvara svoje srce. Ovo da nije iz ljubavi, već da krene vlastitim putem. Na Serhatovoj strani ljubomora će dostići vrhunac. On koji je mislio da je Yıldız njegova, tek sada shvata da ju je potpuno izgubio. Moram priznati, Serhat mi je u ovoj epizodi stvarno išao na živce, toliko da sam se iznervirala da sam čak i vrištala na televiziju. Zaista ovaj lik vrti dvije žene oko malog prsta. Malo sjedi na jednoj, malo na drugoj stolici. Yıldız stojeći pred Yıldırmom potpuno će poremetiti Serhatovu ravnotežu. Čak i pogled iz trajlera govori već je prekasno. Publika je jasna, šta god Serhat učinio od ovog trenutka neće djelovati iskreno. Njegova neodlučnost doveće ga do gubitka Melek i Yıldız. S Yıldızine strane počinje nova era. Više ne želimo gledati Yıldız koja plače, već onu koja stoji čvrsto i dostojanstveno. Dolazi snažna Yıldız koja se ne vraća u konak i nije ničemu zavisna. Yıldırım unosi novi dah u seriju. Jedan dio publike voli ovu hemiju, a drugi se pita hoće li brak propasti. Na Melekinoj strani dominira percepcija da je odabrala Serhatovu neodlučnost, a ne njegovu ljubav, što je sve više izoluje u očima gledaoca. Ukratko, u ovoj epizodi ljubavni trokuti se preokreću. Likovi pokazuju svoju snagu i slabost, a priča počinje tek sada. I sada je Yıldız glavna zvijezda serije. Vidimo se u narednoj analizi. Pozdrav! Ben öleyim ki sen özgürce yaşa istedim. Yıldız.